Kad biste pokušali izgovoriti ime Nikole Tesle, svaki put kad upotrebite neki uređaj s čijim nastankom on ima veze, imali biste posla cijeli dan. Teško je i popisati sva područja na kojima je traga ostavio taj čovjek koji nije volio da ga zovu izumiteljem, već istraživačem, što je doista i bio. Njegova strast bila je potraga za temeljnim principima. Smatrao je da razumijevanje temeljnih principa i vještina konstruirana uređaja koji će ih koristiti mogu stvoriti dugoročnu dobrobit za čitavo čovječanstvo, od skoro besplatne energije do pitanja zdravlja, komunikacije i tehnologije. Svakako, Tesla je bio ispred svog vremena, o čemu svjedoče svi izumi i otkrića koji su i danas u temelju elektrotehnike, elektronike, robotike, računalne tehnologije. No, mnogi će se složiti s tezom da su njegove zamisli još uvijek i ispred našeg vremena. Primjerice, toranj na Long Islandu učinio ga je rodonačelnikom koncepta znanog kao free energy, mada njegov san o besplatnoj energiji za čitavo čovječanstvo danas nije ništa bliže ostvarenju nego u njegovo doba, kažu uglavnom iz istih razloga kao i tada. Zbog svega navedenog, Tesla je uvijek rado viđen gost i ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Postoji puno umjetnih obljetnica, za mene su prave samo one krupne, okrugle 10-godišnjica, pa 100-godišnjica, a svakako naravno 150-godišnjica. 1856. godine rođen je Nikola Tesla, to je bilo prije točno 150 godina. Puno kasnije rođen je gospodin Nikola Cvjetković, kojem je struka, kao inženjer u HEP-u, pa bi se moglo reći da za svoje zanimanje može zahvaliti upravo Tesli. Tihomir Ponoš, novinar Novog lista, na Teslu se zahvaća još kao posve mali, koliko znam, još ga nije pustilo. Gospodin Cvjetković, u jednom našem prethodnom razgovoru istaknuli ste kako je slabo poznata veličina Tesle. Sad, što ste time mislili? Poznato je da danas već postoje imati jednu kapu s njegovim natpisom. Da. U Americi se navodno isto takve prodaju. To ne znam. Postoje bendovi sa imenom Tesle. U kojoj mjeri recimo su Teslu negdje možda prepoznali, kako u Americi, gdje je on zapravo najveći dio svog ranog vijeka proveo, gledaju na njega? Pa, ovo za kapu nisam znao, ali je jako zgodno ako je tako. Ja sam ovo koncipirao tako sa jednim dečkom koji radi na takvim stvarima u Opatiji. I to je tako neka moja ideja, zajedno sa njegovom, je nastala ovakva kapa. Ja smatram da je Tesla zapravo tako slabo poznat sa stanovišta onoga šta je on sve napravio. Njegovo ime je jako poznato. Ja mislim da skoro svatko zna njegovo ime. Dakle, Nikola Tesla, to je poznato ime. Ne samo ovako kao ime jednog čovjeka, nego čak i postoje industrije. Ne samo kod nas, nego i drugdje koje se zovu Tesla. Jel? Ali nekako na tome se stvar zaustavlja. A to je po mom mišljenju pomalo šteta, jer baš posebno ovdje gdje je on rođen, u Hrvatskoj je rođen, jel? A poznata ona njegova izreka koju mnogi znaju, možda neki ne znaju, on je, po mom mišljenju, on je zapravo bio ono što piše na mojoj kapi. Prvo čovjek, a potom čovjek rođen u Hrvatskoj srpskog roda. Evo, to je po mom mišljenju on bio. Međutim, ono što je on napravio, ja ne bih rekao samo da je on čovjek ispred svog vremena, nego točno ono što je Margaret Cheney napisala kao naslov svoje knjige, čovjek izvan vremena. I čak i danas bi se moglo reći da je još uvijek pomalo izvan vremena, koliko god to nevjerojatno zvuči, jer onaj ko prati tehniku i tehnologiju i nauku, mislim, ima puno takvih ljudi, možda ne u nekim širim krugovima, ali ima, jel? Će se složiti da još uvijek ima puno stvari koje bi vrlo rado ljudi dokučili, a Tesla je izgleda bio najbliže nekakvim stvarima i rezultatima koji su možda mogli promijeniti ovaj hod kojim ide ljudska civilizacija. Je li točno da postoji Teslin dan u Americi ili sam krivo čuo? Po onome što sam ja, na internetu se to može naći, Tesla Society stranice, postoji, to se zove Independent Energy Day. Dakle, dan neovisne energije. Mislim da sama riječ kaže šta je to u stvari. Ono što je Tesla izgleda zamišljao, energiju dostupnu svakome, nažalost u potrošačkom društvu to se ne uklapa. Priča obično treba početi od početka. Kod Tesla se to može lako učiniti. Kad bi se vratili u njegovo djetinjstvo, je li bilo već tamo naznaka
budućeg genija, ako ih je bilo, kakve su one bile? Da, naravno da je bilo već u njegovom djetinjstvu, a čak je na neki način samo njegovo rođenje naznačilo čime će se on baviti. On je rođen 10. srpnja 1856. u ponoć i nad Smiljanom gdje je rođen je upravo objašnjila oluja, dakle bilo je mnogo munja koje su njega tokom cijelog života itekako privlačile. Znači kad se rađaju sveci onda su komete na nebu, kad se rađaju električni geniji onda su munje. Su oluje. Već za vrijeme njegovog djetinjstva, tih njegovih prvih nekoliko godina se pokazala neke njegove neobične sposobnosti i talenti i neobična znatiželjna kod njega. Čak je recimo jedan poznatih slučajeva kad se ozlijedio, pokušao kao dječak skočiti, odnosno uspio skočiti sa krova obiteljske kuće. To nije toliko teško skočiti, teže je preživjeti. Da, on je uspio preživjeti, otvorio je kišobran, tako već je onda eksperimentirao, no međutim već zarana se pokazalo prije svega da on ima fenomenalno pamćenje, fotografsko. Ono je samo po sebi dosta rijetko kod ljudi, a u pravilu nestaje, odnosno zamire negdje u pubertetu, naprosto zbog određenih kemijskih promjena koje tada organizam doživljava. Za Teslu je prilično sigurno da je zadržao negdje barem do sredine svog života fotografsko pamćenje, a vjerojatno u nekoj mjeri i kasnije. Zanimljivo je recimo da se sredina njegovog života poklapa sa njegovim eksperimentima u Colorado Springsu 1899. godine. On je uz ostalo, kad govorimo o tom njegovom pamćenju, znao Goetheovog Fausta na pamet i to na njemačkom. Osim toga, još neke karakteristike genija je pokazivao prije svega u matematici, zarana, što se moglo već u školi vidjeti, da je pokazivao briljantnu matematičku inteligenciju, a pokazivao je kasnije tokom nekog dječaštva i mladosti još neke odlike genija. Genija se standardno recimo kategorizira kao zakonodavnu osobu u području kojim se bavi. Ali postoji još jedna bitna odlika genija, a to je da kada ih neki problem zaokupi, od tog problema ne odustaju da ga ne riješe, a kada ga riješe onda pomalo je nespretno kazati da zaboravljaju na njega, ali ga jednostavno arhiviraju, stavljaju ga ad acta. Ali bitna je ta dakle i ustrajnost. Kada je došao u Graz na studije, zadao si je dva cilja. Prvi je da u godinu dana da 2 fakultetske godine, a tada je otkrio Voltairea i odlučio je pročitati sve što je Voltaire ikada napisao. Na francuskom, naravno, originalu je mogao čitati. Onda je shvatio da toga ima otprilike 100 svezaka. Ali pročitao sve i kasnije konstatirao da ga je to zamalo ubilo. Još neke stvari on pokazivao u ranom djetinjstvu, nekakvu tehničku spretnost koja će za njega, s obzirom na to da on mnogo toga konstruirao, biti iznimno važna. I tu je poznata anegdota iz doba kada on imao nekih 8-9 godina, kada je u Gospiću dovezena nova vatrogasna kola. I to je bilo tako jedno veliki događaj za to mjesto, napravljena je naravno velika fešta. Cijelo mjesto je došlo na tu svečanost i vatrogasna kola nikako da prorada. I svi su se naravno uzbudili, a Tesla je shvatio da je vatrogasno crijevo koje je bilo gurnuto u obližnji potok iz kojeg je trebalo pumpati vodu, da se vjerojatno zamuljalo od vode. On je došao, to je odmuljio i postao je heroj dana. A lako je tom selu u kojem Tesla živi. Da. O njemu pričamo kao velikom stručnjaku za sve moguće tehnološka pitanja, međutim on je također bio dobar poznavatelj jezika, za ono vrijeme dosta neobično. Koliko jezika? Man je bio zapravo čovjek renesansne širine, samo što je naravno najpoznatiji po svom znanstvenom radu. On je znao od jezika engleski, francuski, njemački jezik. Sigurno je da je u nekoj mjeri mogao baratati vjerojatno češkim, s obzirom da jedno vrijeme studirao u Pragu. Vrlo vjerojatno je znao i nešto mađarskog, jedno vrijeme je radio u Budimpešti. Dakle, ali gdje je u Smiljanima uspio steći tolika znanja o jezicima? Pa dobro, nije se on u Smiljanu uglavnom školovao, on se ipak školovao od Gospića pa nadalje, ali ne treba zaboraviti njegovu obitelj. Njegov otac Milutin je bio pravoslavni svećenik, njegova majka Đuka je bila domaćica, ali po njegovim iskazima Teslinim izuzetno inteligentna i bistra žena, i koja je imala veliki utjecaj na njega. I ne treba zaboraviti da je drugi dio Tesline familije, da su mnogi bili časnici u Habsburškoj vojsci u Vojnoj krajini. Dakle, nekakva obiteljska pozadina ipak postojala, jer to što mu je otac bio pravoslavni svećenik, a drugi dio familije mu je bio u vojsci, je značilo zapravo da on nije iz pretjerano bogate familije, ali da ipak iz obitelji u kojoj, ako ništa drugo, u ono doba što nije bila rijetkost, vjerojatno svi znaju čitati i pisati i knjige su im dostupne. Dobro, eto, tijekom 9 mjeseci
predzadnje i zadnje godine 20. stoljeća, zapravo 19. stoljeća, bile su po mnogo čemu prelomne za Teslu. Upravo u to vrijeme došlo je zapravo do ideje koja će ga učiniti jednim od najvećih znanstvenih mistika. Gledano iz današnje perspektive, 9 mjeseci koje je Tesla proveo u Colorado Springsu od svibnja 1899. godine do početka 1900. moglo bi se nazvati njegovim najproduktivnijim razdobljem. Jer kao što je i sam rekao, 10 godina koje su prethodile toj kratkotrajnoj selidbi u eksperimentalnu stanicu u preriju blizu Pikes Peaka bile su samo vježba za posao koji ga je tamo čekao. Doputovavši iz New Yorka, medijima je najavio da će od tamo poslati radio signal u Pariz, bez detalja koji bi objasnili na koji je način mislio projektirati takav neviđeni bežični prijenos energije. Radio je pokuse sa zemljom, zemljinim elektricitetom, načinom slanja elektriciteta kroz zemlju, načinom dobivanja znači nekakvih efekata sa zemljom, jer je shvatio da je zemlja u stvari jedan veliki kondenzator, odnosno da se može ponašati kao veliki kondenzator, a atmosfera, odnosno ionosfera koja se već počinje protezati oko 10.000 km znači iznad površine zemlje, još jedan sloj, znači zrak između toj ionosfere i površine zemlje u stvari jedan dielektrik, odnosno izolator. A kad imamo nekakav kondenzator i nekakvu zavojnicu, imamo i titreni krug. I ujedno se može napraviti dovoljno dobra rezonancija između te zavojnice i kondenzatora da dobijemo znači i taj bežični prijenos energije. Što je evo Tesla upravo istraživao i o Colorado Springsu. No jedno od njegovih najvećih otkrića jesu stacionirani valovi. Naime, Tesla je tamo otkrio da Zemlja ima nekakvu svoju vlastitu frekvenciju titranja koja je u to vrijeme, koja još nije bila u biti ni otkrivena. Tek tamo 1960. godine je otkriveno da postoje 3 znači frekvencije, vlastite frekvencije Zemlje, a do Tesla je to došao do tih frekvencija, približnih frekvencija, ne u točnom iznosu, već tamo dok je radio u Colorado Springsu. Uspio je upaliti 200 žarulja koje nisu bile povezane žicom na udaljenosti od 40 km, a koje su svaka pojedinačno oko sebe osvjetljavale krug od 41 metar. No, ni tu nije stao. Tesla je još radio na nizu projekata u Colorado Springsu, mjerenja na dielektricima koje je koristio, na izolaciji, znači na vodičima, načinu najboljem iskorištenja tih vodiča. Zamijetio je još razne druge pojave, kao što su recimo kuglaste munje koje je uspio dobiti prema nekim njegovim riječima, znači nije nažalost dokumentirano, ali prema njegovim riječima uspio znači čak dobiti i te kuglaste munje u tom svom laboratoriju. Prema osobnim zapisima, Tesla je jednom čak i zamalo poginuo kad se sklopka za vrijeme jednog pokusa slučajno uklopila. No, jednom prilikom nije samo njegova glava bila u pitanju. Kada je pokušao dobiti ogromne napone, munje napone čak i preko 12 milijuna volti prema nekim njegovim riječima i struje preko 1000 ampera, radio je pokus sa svojim asistentom i kako je slao elektricitet kroz zemlju, tako je uspio dobiti povratne efekte i munje su rasle sve čak do preko 60 metara prema tim njegovim zapisima i na kraju pokusa je izgorjela elektrana, znači tamo obližnja u Colorado Springsu i Tesla je u bijesu otišao, nazvao elektranu, šta se dešava, zašto mu ne daju struju, oni su mu javili da nažalost više nema struje, da su praktički svi generatori izgorjeli i onda je morao ići popraviti te generatore tamo u Colorado Springsu. Nakon čega se ubrzo vratio u New York. No iz tog razdoblja su ostali sačuvani, iako s ponešto nejasnim rezultatima, detaljni dnevnici koje je vodio svaki dan. Dosta tih stvari nakon Tesline smrti je nestalo. Zna se da je tu bio umješan tadašnji odjel za iseljenike u Americi i FBI. Sad koliko je ostalo, koliko je nažalost nestalo tih dokumenata, nažalost danas se ne zna. Ono što je ostalo, što se zna, je sačinjavaju ti dokumenti, dnevnici iz Colorado Springsa. Već su tu čule te čarobne riječi, rezonancija, frekvencija. To je očito bilo nešto u čemu je Nikola Tesla našao ključ za puno stvari. O čemu se u stvari radi?
tu možemo naći negdje uzrok za one njegove senzacionalne izjave poput mogu raspoloviti zemlju poput jabuke i slično. Značaj frekvencije, vibracije, kako je on prepoznao rezonancije, na koji način možemo to opisati? Može jedna digresija, da ne zaboravim to reći, zato bi se samo malo nadovezao, to ti je nadovezivanje na predgovornika. Ovo što je Tihomir malo prije govorio, fenomenalno, meni se to sviđa i nisam sve te detalje tražio ni nalazio, ali bi istakao jednu stvar koja mi se čini da je ovako dosta znakovita. Evo, baš sam u petak gledao film o Johnny Cashu. Johnny Cash je imao starijeg brata, a Tesla je također imao starijeg brata, tako Tihomire. To je zgodno za spomenuti. Imam utisak da se između Johnnya Casha, koji je bio pjevač, ali fenomenalan po mom mišljenju, i Tesle može naći jedna dodirna točka, a to je taj odnos prema bratu koji je poginuo. To se dogodilo i Tesli. Vrlo je zanimljivo ko da to pomalo obilježi čovjeka. Možda je to utjecalo na njega da je zapravo poslije bio takav osamljenik. Jer iz ovog filma se vidi da bi Johnny Cash bio takav da nije bilo malo drugačije. Dan je isto pokazivao talente nadarenog dečka. Da. Njegov brat. Da. On je navodno možda bi danas imali 2 Tesle. U porodici, onaj broj 1, obično to tako bude, i bila mu je namijenjena uloga možda nasljednika oca koji je bio svećenik, ali je sasvim slično u ovom filmu. Sasvim slično o Johnny Cashu. Nevjerojatna sličnost. To sam samo ovako htio istaknuti da nam ne promakne. Rezonancija je nešto što zapravo u prirodi, a ja bih rekao u elektrotehnici, je neizmjerno važno. Da nema rezonancije, ovo danas ne bi išlo u eter, je li? Nisam to znao. Ne bi. Nema šanse da ide, jer nekakav predajnik i prijemnik moraju biti ugođeni na nekakvu frekvenciju i tako dalje, da bi se prenos obavio. Zato je to, recimo, izuzetno važna pojava. Ne samo tu, nego i u mehanici treba znati šta je rezonancija. Rezonancija ponekad može izazvati rušenje. Onaj crtić kako četa mrava koji sinhrono udaraju preko mosta može izazvati rušenje mosta, isto dosta zgodan. Tako je Tesla razmišljao raspoloviti zemlju. Izgleda. Baš malo po malo dodavanjem. Jeste, dodavanjem energije koje, ako se poklapa s rezonantnom, otklon će rasti sve više i više. U prevodu zamisao je bila svakih sat i pol ili sat 46. Moram priznati da to nisam baš do kraja proučavao. To dinamita i čeka da se teško dokučivo i čini mi se da je na tom polju Tesla možda najdalje otišao i da ga nikad niko nije pokušao slijediti. Iz tog vremena imamo anegdote vezane uz njega, uz one poznate njegove trešnje nebodera po gradu. Da je jedan cijeli kvart izazvao probleme u cijelom kvartu. Kako? Sad, to je to, dodavati energiju, ali u određenom ritmu, to je bit stvari, ali treba dokučiti koji je to ritam. Ovo što je ranije spomenuto, da je on izgleda najbolje prepoznao tu frekvenciju vezanu uz rezonanciju zemlje sa elektrotehničkog stanovišta, to je činjenica koja se i danas dokazuje. I jasno, u nekim decimalama postoje razlike, ali nevjerojatno je poklapanje. Ovaj pojam stojnih valova koji se isto provlači. Pa isto tako, stojni valovi su opet jedan posebni slučaj vala koji može izazvati razne pojave, bilo u elektrotehnici, na primjer. Ja bi to mogao povezati sa nekim našim zbivanjima na dalekovodu. Mi smo imali slučaj da nam je jedan dalekovod vrlo važan, imao takvu rezonanciju da je nastao stojni val koji je naprosto izgledalo da će srušiti stup. 400 kV dalekovod kojem se to događa, obično ispadne iz pogona, mora ispasti. Srećom se nije događalo rušenje, ali smo kasnije morali poduzimati korake, ja sam to ovako, malo sam se na svoju struku bacio, da pokušamo to spriječiti. To je doduše rezonancija, ali i stojni val. Oni ljudi koji su to uživo vidjeli iz naše DV ekipe, mislim na prijenosno područje opatije, tako se zovu 4 te regije prijenosna područja, koje pokrivaju u elektroprivredi prenos energije na najvišim naponima. Dakle, ja sam s onim što je Tesla radio praktički veći dio života svoga stručnog obilježen, jer radim na tom polju. Prenosna područja Opatija imalo taj problem, ali nismo mi jedini, ali kod nas je bio najizraženiji jer je to poklapanje rezonancije vodiča, koji nisu samo jedan, nego ih je čak 2, sa utjecajem vjetra, gdje je važno i brzina i kut i svašta. To su već mehaničarske stvari, spadaju u mehaniku, ali to je to što ako neko dobro prouči takve stvari, svašta je moguće. Dakle, srušiti nešto do kraja ili obrnuto, napraviti neki veliki efekat pozitivan. Kod Tesla se spominju i eksperimenti koje
nikad nitko nije uspio ponoviti koji su to eksperimenti. Da, spominju se sad nema nekakvih, osim nekakvih izvještaja očevidaca, nema nekakvih tragova nakon recimo 120 ili nešto više od 120 godina tim eksperimentima. Ali obično se spominje jedan eksperiment koji on izvodio još u Parizu, dakle prije nego što je došao u Sjedinjene Američke Države, gdje je došao 1884. godine u svojoj 28. godini. Kada je, a tu je zapravo naznaka još nečega, a to je Tesla kao uvjetno rečeno kao showman, kada je javno izvodio ovaj eksperiment gdje bi između dva predmeta koja nisu bila ni na koji vidljiv način povezana sa bilo kakvim izvorom električne energije, kada bi između ta dva predmeta potekla struja, što bismo mi rekli, odnosno električna energija. To je eksperiment koji nikad nikome nije uspjelo ponoviti, a imajući na umu važnost i ozbiljnost Tesle kao znanstvenika, onda smatram da je to nemoguće svesti pod nekakvo šarlatanstvo ili nekakvu magiju. Slično je sa paljenjem žarulja na daljinu. Da, o tome je bilo ovdje riječi u prilogu sa paljenjem tih žarulja na daljinu, dakle oni na 40 km u gradu koji je bio uranjen na jednom 40 km uspio usred bijela dana dobar dio javne rasvjete popaliti. Što se sve krije iza naziva rat struje? To je poglavlje u svakoj knjizi, tehničkoj, biografskoj o Tesli. Da, dakle on, kao što sam kazao, u svojoj 28. godini dolazi u Sjedinjene Američke Države, dolazi sa 4 centra u džepu i sa... Sve je prokockao na brodu. Da, to je jedna od njegovih manje poznatih mana. Povremeno je volio kartati i što je zanimljivo za osobu koja ima tako razvijenu matematičku inteligenciju i tako briljantno pamćenje, nije dobro kartao. On je već prije kao student imao problema sa kartaškim dugovima u Grazu. I došao je dakle sa ta 4 centra i nekoliko svojih pjesama, što je manje poznato, pisao i pjesme, manje više cijeli život. I zaposlio se kod Edisona. Kod Edisona se zaposlio zahvaljujući preporuci direktora Pariškog ureda Edisonove kompanije, koji je u zadnjoj rečenici preporuke Edisonu napisao: gospodin Edison, poznajem, imam tu čast poznavati dva velika čovjeka, jedan ste vi, a drugi je mladić koji stoji ispred vas. I oni su počeli raditi zajedno u Edisonovim laboratorijama, međutim vrlo brzo je došlo do ozbiljnih razmimoilaženja između njih dvojice, jer je Tesla smatrao da ono što on otkrije treba pripadati njemu, da treba biti pod njegovim imenom patentirano i tako dalje, dok je Edison na to više gledao ovako poslovno, pa recimo ne bi imao ništa protiv toga da se što gore od toga pripiše recimo na Edisonovu kompaniju. I otprilike godinu dana nakon što je došao u New York, on napušta Edisona, i što je zanimljivo, 2 godine je Tesla radio obične poslove i tada zapravo počinje taj rat struja, dakle između Edisonovog i Teslinog, uvjetno rečeno Edisonovog i Teslinog koncepta. S jedne strane je Edisonov koncept istosmjerne struje, a s druge strane je Teslin koncept temeljen na višefaznim strujama. Ono što je bitna razlika, koliko ja ovako kao laik skromnog tehničkog obrazovanja mogu kazati, to će nam potvrditi ovdje prisutni stručnjak za struju, da je struju koja se proizvodi na Edisonov način nemoguće slati, da tako kažem, na velike daljine, odnosno svakih kilometra do 2 bi morala biti nekakva električna centrala ili stanica, dok Teslin sustav omogućava prijenos električne energije na velike daljine. Godinama je ta bitka trajala i obojica su radila nekakav, recimo, pa gotovo putujući cirkus, što je jako doprinijelo popularizaciji znanosti u to doba, pri čemu je Tesla uporno pokazivao koje sve mogu biti prednosti njegovog koncepta, a Edison i njegovi ljudi su išli po Sjedinjenim Američkim Državama i sa Teslinom strujom su recimo ubijali pse ili nekakve druge sitne životinje, pa su pokazivali kako je ta struja može biti opasna. Iako naravno Tesla nije bilo na kraj pameti da, kad je već otkrio taj princip, da se s tim ide da se ubije ljude, nego da im se pomogne. I tako je nastala električna stolica, slavno. Da, to je recimo jedan od načina primjena, jel? Ali sve je nekako završilo 1893. kada je Westinghouse počeo na Niagari graditi prvu električnu centralu zasnovanu na Teslinom principu na svijetu, i nakon što je ta elektrana napravljena, zanimljivo je da je distributivnu mrežu nije gradio Westinghouse nego General Electric u gradu Buffalo, otprilike 40 km od te elektrane zasjela struja, što je do tad bilo nezamislivo da se na čak 40 km može prenijeti sasvim zadovoljavajuća količina električne energije. Ostalo je povijest. Da puno veće daljine i daleko veće snage i tako dalje. Eto, već je postalo pomalo i dosadno ponavljati sintagmu Tesli kao čovjeku ispred svog vremena, ali što se može kad ga ona
najbolje opisuje. No, što dokazuje tu tvrdnju? Između ostalog i ovo što slijedi. Tesla je tehničke inovacije proizvodio takvom brzinom da neke svoje izume nije niti patentirao, a i neke koje je patentirao bili su toliko ispred vremena da im se jedva mogla zamisliti praktična primjena. Osim toga, ušao je u trag nekim fizikalnim pojavama koje su tek puno kasnije dobile ime, pa je i slava pripala drugima. Njegova žarulja s ugljenom krunicom bila je autentični prethodnih uređaja koji će godine 1939. dobiti naziv ciklotron i Ernstu Lorentzu donijeti Nobelovu nagradu. Uz to, prilikom prvih pokušaja izrade ciklotrona, odnosno uređaja za razbijanje atoma, korištena je Teslina zavojnica od 5 milijuna volti. Bez nje ciklotron nikada ne bi proradio kako treba. Kad je opisivao zamagljene fotografske ploče iz svog laboratorija, niti sam Röntgen još nije znao što su to X zrake, niti kako bi se mogli iskoristiti. Röntgen je svoje otkriće X zraka objavio u prosincu 1895. Tesla mu je odmah poslao svoje slike neobičnih sjenki, a ove mu je opisao. Slike su vrlo zanimljive, kad biste samo bili tako ljubazni i otkrili mi način na koji ste do njih došli. Tesla je izumio i vatru za koju je rekao da izgara bez trošenja materijala, pa se smatra da je time možda ušao i u područje fizike plazme. Pod iz kojega je govorio na svojim predavanjima bio je osvjetljen cijevastim svjetiljkama ispunjenim plinom. Neke su bile fosforescentne, dok je za neke upotrebljavao uranovo svjetlo. Bile su to prethodnice današnjih fluorescentnih lampi. Tesla ih nikad nije patentirao niti unovčio, pa su se na tržištu pojavile tek kojih 50 godina poslije. Njegova neobična žaruljica, koju je predstavio 1891. na sveučilištu Columbia, bila je pravi elektronski mikroskop. Opisu uređaja skoro da ništa ne treba dodati kako bi se opisao elektronski mikroskop koji postiže uvećanja do 1.000.000 puta. Njegovo otkriće pola stoljeća kasnije objavljuje Vladimir Zvorkin. Godine 1890. Tesla otkrio da bi se toplina koja se razvija uslijed bombardiranja tkiva izmjeničnom strujom visoke frekvencije mogla iskoristiti pri liječenju artritisa i drugih bolesti. Taj je postupak liječenja kasnije nazvan dijatermija. Naravno, u medicinskoj literaturi ni traga o tome. Patent iz 1903. pod nazivom Metoda rada i uređaj za daljinsko upravljanje mehanizma sudaljenosti. Teslu čini i pionirom robotike. Bio je i prvi koji je predvidio da Zemlja ima rezonanciju na 6,18 i 30 Hz. Tek je 1960. konačno dokazao koliko je Tesla bio blizu s procjenama. Stvarna rezonancija Zemlje iznosi 8,14 i 20 Hz. Patentom iz 1901. koji se odnosio na plinovito rashladno sredstvo, Tesla je postao jednim od utemeljitelja kriogenog inženjeringa. Riječ je o snažnom rashlađivanju vodiča radi smanjivanja otpora, što se počelo istraživati tek 1970-ih na projektima uporabe supravodiča u podzemnom prijenosu električne energije. U prosincu 1901. Marconi je odaslao slovo S preko Atlantika, a svjetski tisak našao se preplavljen trijumfalnim tekstovima. U biti iskoristio je Teslin osnovni radio patent iz 1897. Tesla je jednom izjavio kako se Marconi koristi sa 17 njegovih patenata. Marconi je 1909. dobio Nobelovu nagradu za fiziku za razvijanje bežične telegrafije. Tu je prijevaru Vrhovni sud SAD-a razriješio presudom da je Nikola Tesla svojim patentima vezanim za radio prethodio Marconiju. No, ispravci teško ulaze u enciklopedije, tako da na mnogim mjestima još uvijek piše kako je izumitelj radija Marconi. Tesla je podnio patente za zrakoplov s okomitim uzlijetanjem koji je nazvao letećim štednjakom. Prve zamisli o radaru Tesla je iznio 1900. godine. Nedugo zatim opisao je glavne osobine suvremenog radara koji će biti proizveden tek u osvit Drugog svjetskog rata. Izum radara službeno se pripisuje engleskom znanstveniku Robertu Watsonu Wattu i to 1935. Za razliku od većine znanstvenika, Tesla je tvrdio da elektron prilikom napuštanja elektroda visokog napona ili u visoko vakuumiziranim uvjetima ima naboj veći od uobičajenog. Tek se suvremenim metodama godine 1977. to dokazalo. Iako Tesla nije razlikovao subatomske čestice, niti je raspolagao naprednom istraživačkom tehnologijom, očito je da imao ono što neki nazivaju kozmičkom intuicijom, koja ga je i činila najvećim izumiteljem svih vremena. Možemo još malo ostati kod vizionarskih zamisli. Mnogi su bile aktualne tijekom hladnog rata i sami smo spominjali neke koje su čak bile vezane uz orbite
satelite, sunce. U ovoj zbirci nabrojane u ovom prilogu koji nedostaju primjeri? Pa, nedostaju, mislim, ne može se sve u jednom prilogu o Tesli reći, čak i ova emisija, to se već spomenuje, upitno da li ćemo baš sve uspjeti reći, naprosto zato jer je on čovjek koji je registrirao nekih 270, ne znam, i 2 patenta u nekih 25 zemalja svijeta. To je ono što je službeno, jel? A neslužbeno ima još možda 700, možda 800. Radi usporedbe sa onim s kojim je malo ratovao, ja bih rekao malo, ne puno, ali ratovali su, jel? To je Edison. Edison je isto veliki pronalazač i on je imao navodno oko 1000 patenata, možda i više, ali dosta drukčije vrste i eto, mislim da je stvarno konstatacija da je Tesla čovjek izvan vremena stoji jer za njega je polje rada bilo, ja bih čak rekao, veće od planete na kojoj je živio. 30. godina 20. stoljeća je privukao pažnju svojim objavama takozvanih zraka smrti. Dugo vremena nitko nije znao o čemu se radi. Znamo li danas i kuda su traganja za Teslim zrakama smrti odvela i Sovjete i Amerikance? Pa evo, ja ću to probati ustvrditi ovako. On je spomenuo da bi se, koristeći 4 njegova patenta, ali nije baš bio, mora biti malo i tajanstven, moglo ostvariti i takve efekte. Čini mi se da je on veći dio svoga života možda nije naginjao takvim poslovima, jer po meni on je bio drastičan primjer humaniste. Dakle, on je zapravo zrake smrti zamislio kao zrake koje će završiti sve ratove. Tako je. Nalazimo li danas traga njima u tehnologiji vojnoj? Nalazimo, ja ću to malo kasnije reći, ali htio sam reći ovo. Inovator koji razmišlja o besplatnoj energiji za cijelo čovječanstvo, čini mi se da drugi ipak nisu bili takvi. Možda jesu, ali nije to bilo toliko poznato. Inovator koji razmišlja kasnije i o nekakvom prenosu takve energije na daljinu bez ikakvih velikih potreba za žicama, iako o tome bi trebalo još dosta toga reći, ali nema vremena, jer to nije baš sasvim beznačajno ni bezopasno. Moramo znati da svaka pojava u prostoru oko živih bića ima utjecaj na ta živa bića. Tako da to treba imati u vidu kad se o tome razmišlja, ali ideje su bile uvijek na tragu toga besplatna energija dostupna svima. Cijele planete, jasno da u potrošačkom društvu, a i onda je već bilo donekle, ne kao danas ni blizu, ali danas je to eskaliralo, to naprosto ne prolazi. Cijela ekonomija nekako potrošačkog društva se bazira na tome da imaš nekakav obrtaj, proizvodi se, troši se, troši se, ali negdje se i naplaćuje, inače se pomalo ruši ekonomija. Što se tiče patenata koji bi mogli dovesti do super oružja, to što je on zamišljao je moglo biti oružje po njemu koje bi možda moglo najedanput srušiti cijelu flotu aviona. U svjetlu toga je i on počeo misliti kao Nobel. Kad je Nobel pronašao dinamit, valjda će ti ljudi prestati ratovati jer sad svako može uništiti svakoga. Nešto slično izgleda da i Tesla mislio, da će ratovanje postati besmisleno, a ako svako može svakome srušiti sve što se pokrene, ili tako nešto, Dobro, ajde, bilo se to orijentirano na avione, nekako ovo što on radi je baš bilo za njih najopasnije, Koliko je to bilo realno, teško je reći, ali danas već postoje oružja usmjerena u tom pravcu. Koje, na primjer? Pa, radar kao oružje je danas već došao na takav nivo. To je ova agencija, to će i Tihomir možda znati, koja se zove DARPA, dakle agencija Defense Agency, koja vrši velika istraživanja i ulaže velika sredstva. Teži se oružjima koja će biti efikasna na daljinu, bilo na principu radara, bilo na principu lasera, ili ako je to oružje samo za odvraćanje, onda na principu mikrovalova. Sve je to povezano, u krajnjoj liniji. Dobro, imamo sad na malo vedrije teme. U svoje vrijeme je Nikola Tesla imao status, usudio bih se reći, pop zvijezde. Slikalo ga se. Da, definitivno. Voljelo ga se. One što se tog statusa tiče na neki način imao, pa recimo na tako sreće, jer u to doba su znanstvenici bili doista popularni ljudi. Nije on bio jedini popularni znanstvenik u Sjedinjenim Američkim Državama, jer sam bio ništa manje popularan od njega. Negdje posebno recimo 1890. godina on je u New Yorku doista bio
rado viđen i pa i recimo prilično utjecajan u nekim krugovima. On živio u Waldorf Astoriji, što nije nevažno. U tom hotelu su se obično sakupljali kraljevi njujorške burze nakon što bi se burza zatvorila, što je dakle Tesli omogućavalo dosta lak pristup potencijalnim financijerima. Imao je stalno zakupljeno svoje mjesto u Metropolitan operi, veoma često je bio po novinama, novine su dosta marljivo pratile što on radi, što on nagovještava, od svojih izuma na čemu eksperimentira. A imao je još neke, recimo tako, značajke koje su mu omogućile da postane vrlo popularan. Prije svega, on je na prvi pogled je on bio doista čudan. Bio je visok tako 1,99 m, 2 metra, vrlo izražajnog lica, imao je manje od 70 kila, dakle on je konstantno bio na neki način pothranjen ili nedovoljno uhranjen. Imao je velike šake sa izrazito dugim prstima. Jako je puno pažnje pridavao odjevanju i uvijek je bio izvrsno odjevan, to su bila najfinija odjela, fini šeširi i tako dalje. I bio je čovjek enciklopedijskog obrazovanja, koji je doista imao široko obrazovanje iz književnosti i iz glazbe, a ne samo iz onoga s čime je pa recimo i zarađivao za život. Imao relativno malo prijatelja, ako ih uopće ikad imao, onda bi to možda bio Mark Twain, ali se družio sa recimo Rudyardom Kiplingom, pa recimo sa Antoninom Dvoržakom. Naravno, družio se sa Westinghouseom, jedno vrijeme se družio sa čuvenim bankarom Morganom, koji je jedno vrijeme i financirao neka njegova istraživanja. Zahvaljujući njujorškoj obitelji, Johnson bio je uveden u, recimo, najuže elitne njujorške krugove i svojedobno ga se smatralo za jednu od 400 najviđenijih osoba Njujorka. To ni onda nije bilo baš malo. Dobro, eto, s obzirom da vjerojatno postoje oni koji nemaju baš nikakve zamisli, niti planove, velika je stvar već imati uopće ikakvu zamisao. Tesla ideja nije manjkalo, to je 100% sigurno, ne može se reći niti da je baš najveći dio njih uspio ostvariti. Kako je koju riješio, išao je dalje, sve do zamisli koja je ostala zauvijek neostvarena. Toranj na Long Islandu nikad nije ušao u upotrebu, ali zato ušao u povijest i mitologiju. Nakon iznimno uspješnih eksperimenata u Colorado Springsu, Tesla se 1900. godine vratio u New York. U srpnju iste godine objavljuje futuristički novinski članak u kojem opisuje projekt bežičnog prijenosa ljudskog glasa i slike. Krajnji je cilj bio dobivanje električne energije iz munja na principu kondenzatora. Svake se minute na našem planetu istovremeno događa 2000 oluja, što prosječno svakih 20 sekundi proizvodi po jednu munju. Drugim riječima, imamo planet krcat energijom, a nitko je ne iskorištava. Za ostvarenje te ideje bio mu je potreban visoki čelični toranj. Odlučio ga je podići u Wardenclyffu. Možda ne bi bilo loše spomenuti upravo to da je toranj u Wardenclyffu zamišljen znači kao ekstenzija Teslanog projekta u Colorado Springsu, gdje je postizao značajne rezultate sa transferom električne energije bežičnim i gdje su zabilježeni fenomeni transfera električne energije na daljinu bez gubitaka, to je bitno napomenuti, bez gubitaka, na neku daljinu od 20 do 30 milja. Taj je pothvat bio iznimno skup. Naravno da Tesla nije imao toliko financijskih mogućnosti da bi mogao samostalno ostvariti projekt. On je imao više financijera, od kojih je najprominentniji bio JP Morgan, koji je u biti i jedan od uzroka zašto je gradnja tornja prekinuta. Naime, tornj se gradio od 1901. do 1904. Kada je JP Morgan povukao svoju financijsku podršku, upravo zato što je došlo do poteškoća u gradnji same konstrukcije i zato što su troškovi gradnje premašili nekakvih $150,000 koliko je JP Morgan bio spreman uložiti. Još jedan od razloga koji je bitno spomenuti je upravo taj da je JP Morgan bio izuzetno nezadovoljan činjenicom da je Tesla namjeravao time prenositi besplatnu električnu energiju, odnosno JP Morgan je bio poznat po svojoj izjavi a gdje ću ja staviti watt metar, kako ćemo naplaćivati tu energiju. Prijašnji Teslini uspjesi, poput onoga na Niagari, jasno su pokazali i dokazali kako tehnologija može uzdrmati ekonomiju. Tesla je sa tornjem u Wardenclyffu mislio postići
svjetski distributivni centar, znači za radio signale i za distribuciju električne energije, znači bežični prijenos električne energije. Zamislio je to znači kao jedan od centara. Drugi centar je trebao biti na južnoj obali Engleske i treći centar je trebao biti lociran negdje u Aziji. Druga dva centra nisu nikad ostvareni, dapače Wardenclyffe nikad do kraja zapravo i nije završen zbog konstrukcijskih i financijskih poteškoća. Sam toranj je bio onako prilično impresivna konstrukcija, znači visina nekakvih 50 metara, obujma kupola oko 20 metara i sama konstrukcija same kupole je bila oko 55 tona teška. S time da je malo poznato da je Tesla morao bušiti i preko 100 metara u zemlju da bi proveo određeni broj željeznih šipaka radi uzemljenja. To je vrijeme inflacije i teške ekonomske situacije u Americi. Tesla je sve teže pronalazio novac, čak i za najosnovnije potrebe, poput plaća za radnike ili ugljena za grijanje. Dovršetak radova bio je još prilično daleko. Toranj kao takav u kompletnom svojem obliku nije nikad zafunkcionirao. Međutim, poznato je da su neki manji eksperimenti odrađivani tamo i da postoje, znači, ajmo reći, priče nepotvrđene da su se stvarno vidjele, znači, u okolici tog tornja, unutar nekoliko kilometara, čudnovati svjetlosni efekti, znači električna pražnjenja. Ljudi najčešće se pozivaju, znači, na njegove eksperimente u Colorado Springsu, gdje je zabilježeno da je radio munje, znači, dužine preko 100 metara i gdje su se stvarno u okolo, znači, nekakve 20 do 30 milja pojavljivali, znači, definitivno izboji iz zemlje. Ljudi su doživljavali električne šokove primivši se na metalne predmete. Međutim, oko Wardenclyffa nikad se nije išlo do te granice, zato što naprosto Tesla u tom trenutku ostao bez financijskih sredstava. JP Morgan je povukao svoju podršku i 1904. su Tesli istekli patenti za izmjeničnu struju od kojih je dobijao tantijeme i taj izvor, znači, financija je naprosto presušio. Tipična priča koja govori kako su problemi u zatvaranju financijske konstrukcije izazvali probleme u onoj drugoj konstrukciji, čeličnoj. Ta čelična konstrukcija stavljena je pod hipoteku. Vlasnik hotela je preuzeo hipoteku daleko ispod vrijednosti same, znači, građevine i tornja. Zgrada je bila u upotrebi neko vrijeme, dapače da zgrada je dan danas u upotrebi, konkretno u vlasništvu Agfa kompanija, znači proizvođača fotografske opreme. A sam toranj je 1917. na zahtjev američke obavještajne službe srušen, zato što je postojala teorija da bi ih mogli upotrijebiti njemački agenti za signaliziranje, znači dojavljivanje poruka, znači bežičnim putem. S time da postoje kontradiktorni podaci, zato što je druga novina, znači New York Times, objavila također da je, znači, američka mornarica tražila rušenje i da je zato rušenje obavljeno, zato što se smatralo da bi njemačke podmornice mogli to koristiti kao navigacijsko sredstvo, naprosto kao nekakav navigacijski orijentir. Toranj koji je trebao ispuniti Tesline snove postao je njegova noćna mora. Jedna od potencijalno najvećih tehnoloških otkrića završilo je kao staro željezo. Nikola Tesla je sa svojom teorijom izvlačenja električne energije iz munja došao vrlo blizu cilja. Danas imamo tehnologiju za dostići taj cilj, no radi se o novcu. Dok god netko radi nešto čime zarađuje novac, on će biti prepreka na putu globalnog napretka. Toranj Wardenclyffe zapravo povezuje Teslu sa jednom scenom koja je zadnjih 10 godina, od kad internet umrežio sve ljude svijeta, jako zapravo bujna i bogata. Nazivaju je izrazom free energy, koji u engleskom ima dvojako značenje, i slobodno i besplatno, u hrvatskom i ne. Na koji način možete nam zapravo reći free energy scena, čime se danas bavi i što uopće taj pojam znači? Da malo raščistimo pojmove. Pa, jasno, pod free energy bi trebalo podrazumijevati sve što bi moglo biti izvor energije, ali na bazi nekih alternativnih procesa koji nisu dosad ušli u primjenu, koji nisu običajeni, a ja bih čak rekao da ovo što se pod tim pojmom također koristi, a to je energija nulte točke, je možda najintrigantnije, jer je to nekako najteže možda razumjeti. To je već pomalo, ja bih rekao, usporedivo sa Einsteinovom teorijom relativiteta, posebno specijalnom, jer ja mislim da i danas je
oni koji doista do kraja mogu reći da samo tu esenciju te teorije razumiju, ja mislim da ih ipak ima relativno jako malo. Međutim, teoretičari konstruiraju sliku svijeta, praktičari, Tesla je pravi primjer, eksperimentatori su oni koji rade probaje. Postoje li danas značajna imena unutar scene free energy-a? Tesla je danas svakako uvijek u svim tim knjigama jedan od prvih koga je slijedio. Evo ovako, ja bih samo rekao ovo, kad smo već sad povezali Teslu i Einsteina. Einstein je nastupio, on je ipak dosta kasnije rođen, i bavio se na neki način stvarima koje su teško shvative, čak i takim umovima kakav je bio Tesla. Međutim, ja vjerujem da je Tesla razumijevao puno bolje nego drugi neke aspekte, jasno. Jer on je ipak bio čovjek koji je nastojao da sve što zamisli, barem donekle i ostvari. Očito vidjeli smo ovaj primjer, što se ovog tornja tiče, koji je enormno skup i enormno kompliciran. Tu postoje već neka ograničenja, naprosto ne znam koliko sredstava trebaš imati i volje i vremena i razumijevanja okoline. Sve je to prisutno u onom prilogu malo prije. Tako da to je ta razlika između onoga s čime se bavio Einstein i Tesla. I čini se da je Tesla možda baš zato, on je očito znao, bez obzira što je Einstein nastupio kasnije, kada je već Tesla, da tako kažemo, možda je već bio, treba bi sad malo računati godine, znam da je negdje 29 godina razlika. Znači, Tesla više nije bio u zenitu ovom svom, intelektualnom. Vjerovatno je baš zato on malo skeptično imao nekakav stav u odnosu na Einsteinovu teoriju. Ali to ne mora biti previše značajno i baš u svjetlu toga što je razmišljao o proizvodnji energije na bazi nečega što zovemo energija nulte točke i što zapravo pomalo ulazi u bit svijeta. A tu sad treba spomenuti ono što je bilo u jednoj od ranijih emisija, ona knjiga koja je spominjana autorice Lynn McTaggart, a to je Polje, Ja tvrdim da ta knjiga je izuzetno značajna, napisala je zapravo novinarka, ali ja bih rekao koja je tako duboko ušla, sa tako puno naučnika komunicirala i na bazi toga napravila te svoje tekstove, da tek kad čovjek prouči takvu knjigu i sve ovo ostalo, možda si na nekom tragu da razumiješ donekle. Od praktičara koji su na razne načine... Od praktičara bi vjerovatno trebalo spomenuti to što se isto može naći na internetu, a to je da recimo nekih 30 godina se područjem free energije bavi dr. Lindemann, dakle svim aspektima, uključivši i ono što je on opisao kao radove Edwina Greya, koji je uspio ostvariti, ja moram reći da mi malo fali tu podataka, jer to ću nastojati kad tad prikupiti, 80 kW dobiti iz energije, kad se kaže energija nulte tačke, ponekad se kaže energija vakuma, energija praznog prostora ili energija prostora jednostavno. Ti pokusi koje je on radio, ako su stvarno bili tako uspješni kao što je istaknuto na internetu, da se moglo dobiti čak i 80 kW, bi stvarno moglo znači da je možda Teslin san bio negdje tu. Ali uvijek imamo malo rezervu u vezi svega toga, jer sad se neko može pitati, pa ako je to tako, ako je to 70 i neke godine Edwin Grey napravio, šta se čeka, Evo zato po tom pitanju, evo jedno pitanje za gospodina Ponoša. Tesla živi u vrijeme dok su neki istraživači, barem on, se trudili, čak neko vrijeme bili neovisni, kasnije ipak postao ovisan. Taj balans, ta zapravo nekakva njihaljka između ovisnosti i neovisnosti, kako je kod Tesla išla? To je dosta zanimljivo vrijeme, ne samo za Teslu, nego za mnoge druge znanstvenike, ali za njega posebno na neki način bio problematičan po tome. Naime, on je bio doslovce svoj čovjek. Naime, on nije bio vezan tokom cijelog svog života. Ni za jednu ustanovu, ni za jednu tvrtku, ni za jedan, ne znam, veliki istraživački laboratorij, osim jedno kratko vrijeme što je radio za Edisona, nego uvijek nastojao biti neovisan. Sad to je naravno bio dvosjekli mač. S jedne strane to je značilo da on može raditi na onome na čemu on želi raditi, da može razvijati svoje vlastite ideje. A s druge strane značilo da se treba pobrinuti za novce. Dakle, da bi trebao imati nekog financijskog menadžera, ali da bi to on sam trebao raditi. A on je sa novcem nije baš bio prijatelj. Da, on baš nije imao nekakav recimo, bolji odnos prema novcu. Nije mu novac baš pretjerano mnogo u životu značio, iako je bio naravno svjestan njegove vrijednosti i važnosti. I upravo ovaj slučaj sa Morganom i sa tim financiranjem pokazuje koliko je ta pozicija bila ranjiva.
ako njemu isteknu prava za određeni patent, a po kojem godišnje zarađuje određenu svotu novaca, a ne nađe nekog drugog financijera, kompletan njegov rad dolazi u pitanje. Ako se rad ne sviđa financijeru? Ako se rad ne sviđa financijeru, to je recimo ovaj slučaj gdje ja mogu staviti vatmetar, što je pitao Morgan. Postoji jedna druga ovako više priča, doduše, da je Tesla negdje prije Prvog svjetskog rata donio nacrte za automobil pogonjen solarnom energijom. Je li to točno ili ne, koliko on o tome razmišljao, ne znam, ali postoji makar ta priča. I onda smo potencijalni financijeri objasnili, to su naravno bili veliki bankari, da ne bi oni u to investirali jer se već razvila automobilska industrija na bazi nafte. I one su uložili naravno u naftnu industriju. Sada ako bi se razvilo nešto što ide na nekakav drugačiji pogon, ko će zarađivati na nafti. Dakle, to je bila za njega jedna vrlo ranjiva pozicija i posebno negdje nakon te 904. 905. Znači kako će vrijeme odmicati, zapravo sve više na neki način znanstveno istraživački gledano patiti zbog te svoje ranjive pozicije. On će i mijenjati hotele, ići u sve jeftiniji hotel, postajati i dužan. Čak recimo u jednom hotelu je ostao dužan $400. Jer se čak naljutio kad smo poslali račun da... A i vremena su se promijenile, vjerojatno i centralizacija i kontrola znanosti s vremenom. Naravno, da, stvarali se sve veće i veće. Recimo, Westinghouse, koji je bio jedna mala firma, je vremenom postala jedna ogromna firma. General Electric je postao jedna od najvećih firmi na svijetu. Edisonova kompanija je bila velika. Sve je manje bilo mjesta za patuljike pojedince. Sve manje je bilo mjesta za renesansne duhove. Eto, danas nedovoljno razjašnjen pojam elektriciteta. Za Tesla je bio ključ koji je otvarao sva vrata beskonačne energije, ali također i vrata mnogo čega drugog, zapravo svega što može zavibrirati. Novac pokreće svijet. A da se Nikola Tesla zbog novca nije ugovorom obvezao raditi za John Pierpont Morgana, možda bi čak i uspio izvući energiju iz munje. Naime, na tom je projektu suradnja zapela, jer je Morgan u jednom trenutku odlučio obustaviti financiranje Tesle, kojemu, zahvaljujući ugovoru, nije preostalo drugo nego u parku hraniti golubove. No, prestavši sa samostalnim radom, nije odbijao pomoći kolegama koji su od njega zatražili pomoć, kao što je to učinio elektroinženjer Lejkovski, nakon što je 1935. godine napisao knjigu Tajna života. Teorija Lejkovskoga glasila je da svaka stanica, svaki živi organizam ima jednu titrajuću frekvenciju, te kad se frekvencija stanice snizi, postaje bolesna, zatim ili umre ili se oporavi. Teorija Lejkovskoga, koju je predstavio u svojoj knjizi, kaže da ako visokofrekventni valovi prođu kroz stanicu i dođu do DNA i RNA kompleksa, on će primiti tu frekvenciju i vratiti stanicu na njezinu titrajuću frekvenciju. Budući da Lejkovski sam nije uspio realizirati svoju ideju, uz Teslinu pomoć stroj je profunkcionira. Radi se o tome da frekvencije prolaze kroz ljudsko tijelo, a to se može i dokazati. Ako sjedite 10 centimetara od antene koja šalje radiovalove kroz vaše tijelo i držite neonsku ili argonsku žarulju, a netko vas drugi dotakne, žarulja će se upaliti, toliki napon prolazi kroz vas. Mike Brown je, istražujući Tesline radove, naletio na oficira koji je bio veza između Tesle, zadnje 2 godine njegova života i ratnog ministarstva, a koji je Brownu ispričao mnoge zanimljivosti. Jedna od stvari kojima ga je Tesla naučio je da postoje 2 tajne svemira, to su frekvencija i vibracija. Tesla je to znao prije 100 godina. Druga stvar koju je znao, a vezana je uz frekvenciju i vibraciju, napisao je u vrijeme Prvog svjetskog rata u jednom časopisu. U članku je ustvrdio da je prilikom svake jake i dugotrajne artiljerijske paljbe u Francuskoj i u Italiji došlo do potresa. Pogledajte posljednji potres u Afganistanu, tamo smo bacili mnogo bombi. Evo još nečeg za razmišljanje. Do toga sam došao nakon što sam dobio ovu informaciju. Svaki put, a u posljednjih 30 godina, nije bilo iznimki kad se dogodi podzemna nuklearna eksplozija. U roku od 3 do 14 dana dođe do potresa na nekom drugom dijelu planeta. Nikola Tesla je to utvrdio još tijekom Prvog svjetskog rata. Da je tome zaista tako, svatko može i sam provjeriti time što će dovoljno dugo udarati u nešto, što će neminovno početi vibrirati. No, što je s frekvencijom?
Sve u prirodi ima frekvenciju. Primjerice, ljudsko oko radi na frekvenciji između 350 i 750 teraherca u sekundi. 1 teraherc iznosi 3 milijarde herca. S druge strane imamo električni pokrivač koji radi na frekvenciji od 60 herca u sekundi. Sve što postoji ima frekvenciju. Pogledajmo most Tacoma Narrows u Washingtonu 1940. godine. To je bio most od armiranog betona. Počeo je puhati vjetar na određenoj frekvenciji, takozvanoj rezonantnoj frekvenciji, koja je odgovarala frekvenciji na mostu i most se uskoro počeo rušiti. Tesla je pak frekvenciju dokazao sljedećim eksperimentom. Imao je spravu koju je spojio na zgradu u New Yorku u kojoj je neko vrijeme živio. Bila je to vibrirajuća sprava za liječenje konstipacije. Sprava je na nesreću počela vibrirati na frekvenciji same zgrade, tako da je čitava zgrada počela vibrirati. Tesla je morao isključiti spravu. U tome je stvar. Kad god vidite da se nešto događa i poželite to objasniti, i ako ne razumijete, svodi se na frekvenciju i vibraciju. Razmišljajući na taj način, Tesla je smatrao da se odgovori na sve probleme mogu naći u prirodi. Rekao je, ako želite nešto stvoriti, izumiti, pogledajte kako je to već napravljeno u prirodi, bit će vam prilično jasno što sljedeće morate učiniti. Mnogim se ljudima ovo neće svidjeti, ali Einstein nije spadao u Teslinu ligu. Tesla je bio ispred njega. Od 12 predviđanja koje je Tesla izrekao prije svoje smrti 1943. godine, poput onoga da ćemo moći komunicirati na daljine, jednake udaljenostima između planeta, 11 se ostvarilo. Iako su neke Einsteinove teorije s vremenom potkopane, Tesli se to nije dogodilo. Pa premda je uvijek samo želio pomoći ljudima, u poslu su ga redovito proždrli, zahvaljujući i čemu su ga rijetki nakon njegove 47. godine više ozbiljno shvaćali, iako su njegove ideje i tada bile daleko od zaostalih. Postoji knjiga pod nazivom Nikola Tesla, čovjek koji je izumio 20. stoljeće. Da nije bilo Nikole Tesle i njegovog rada na transmisiji izmjenične struje, postoji velika mogućnost da bi današnja tehnologija nalikovala ona iz 1890. godine. Što se konačno s Teslom zbivalo 20. 30. godina kad su ga smatrali tek starim čudakom? Znali se išta o tom razdoblju? To je vrijeme, recimo, kada je on općenito manje popularan, kada on više nije ona znanstvena pop zvijezda i kada ga se ne smatra samo čudakom, njega su čudakom smatrali i prije, i to ne bez razloga, on je doista bio čudak uza sve ostalo, nego ga se već polako počinje smatrati ishlapilim starcem? Da, ishlapilim starcem, tako starim, gotovo senilnim starcem kojem na pamet padaju svakojake bedastoće koje su po procjeni, recimo to tako, njegove publike ili tadašnje javnosti neostvarive. Ove, recimo, zrake smrti o kojima smo govorili, to je samo jedan od primjera. Jel negdje radio u to vrijeme? U literaturi su općenito te godine slabo on i dalje imao nekakav svoj laboratorij, ali on prije svega on je ostao bez novaca. On negdje nakon 1904. ima sve više i više financijskih problema, ostao je bez novaca. Sad, s obzirom na to da je on ipak nešto radio svih tih godina i da on ipak nije potpuno pao u zaborav, on je 31. godine za 75. rođendan je dobio čestitke od fizičara iz cijelog svijeta. On je ipak, dakle, negdje nešto radio. Sad, da li je on radio, što se pretpostavlja, što ne bi bilo čudno, za neki odjel američke vojske koja tad nije bila pretjerano velika, možda vjerojatnije za mornaricu. Ne treba zaboraviti da je on među ostalim razvijao torpedo kakav nitko drugi prije njega nije razvijao i tako dalje, na nekoj potpuno novoj, zasnovano na potpuno novoj drugačijoj tehnologiji nego što je bila dotadašnja. Je li ga razvio? To se ne zna, obavijeno velom tajne. Da, obavijeno velom tajne, to možda neka gospoda u FBI-u koji čuva neke njegove dokumente, dio takozvanih Tesla Papers. Evo, ta će odmah reći FBI, čim je netko krajem 30-ih, početkom 40-ih počeo spominjati oružje, sasvim je logično da će dobiti priljepak. Zato danas kruže puno priča oko toga što se dogodilo u noći njegove smrti kad je umro, što se dogodilo s njegovom ostavštinom. Čak se raspravlja o tome ili uopće umro prirodnom smrću ili nije, bio dosta star, pa možemo očekivati da je. Kakve priče su nam danas dostupne? Postoji li ta njegova Teslina zaostavština? Da li možemo sa nekim postotkom reći da je bila? Ako je, gdje se danas nalazi? Pa ono što je, čini mi se, uglavnom možda i šire poznato onima koji su to pratili, izgleda da je
praktički drugi dan nakon njegove smrti, to znači odmah, FBI intervenirao i pokupio ono što su smatrali bitnim. Jeli, pretpostavljam da je to moglo biti na tragu toga što je on ipak možda malo pretisnuti neimaštinom, sve se to onda mijenja, jeli, kad ovisiš, radio i ono što zapravo dok je bio u naponu nije želio, jel? A to je radio za vojsku. To je moguće. Osim toga, vjerovatno, ljudi iz FBI-a nisu mogli do kraja ni znati šta je važno, šta nije važno, pa su možda pokupili sve što su mogli. Ali svejedno iza Tesle ostalo jako puno dokumenata i njegov nečak Sava Kosanović je onda se potrudio da se to otpremi u ondašnju Jugoslaviju. Jel? Prema tome, nije sve nestalo u FBI-u, ali vjerovatno... Samo ono najslađe. Da, tako ono najslađe je ono što su oni vjerovatno ocijenili da je najbitnije i zato i danas neki ljudi kažu, kad bi FBI izvukao iz svojih sefova to što tamo ima, ko zna šta bi se još moglo dogoditi naprednoga, jeli, na bazi Teslinih ideja i pronalazaka. Dobro, eto, inače... Ali može samo još ovo. Dakle, šta imamo pred sobom? Imamo čovjeka koji je doživio relativno dosta pristojnu starost, 87 godina, to je, mislim, ono doba, a i danas je to pristojna starost. Imamo čovjeka koji je mogao postati možda jedan od najbogatijih ljudi na bazi svoga rada, svojih inovacija, jer on je taj koji je poderao ugovor sa Westinghouseom, koji mu je osiguravao $1 po svakom, za svaki elektromotor koji je onda Westinghouse prodao. Jasno, tržište onda još nije bilo tako moćno i veliko. Ali 10-20 godina kasnije to je bilo... Je trebao biti $1 po kilovatu proizvedene snage. Jel? Znači, onda se snaga davala u konjskim snagama. Evo, motor od 10 konjskih snaga je približno nekih, ali recimo zaokružimo $10 mogu donijeti Tesli. Dobro, to u svom slučaju potrudio se ostati siromašan, mogli bismo reći. Bilo je ovo inače sve za danas, što se Tesla tiče, čini mi se da ćemo ga ovih dana, a možda i ovih godina sve češće spominjati. Majice, bedževi, kape, već su ovdje. Biće toga, pa zašto ne, svi vole vizionare koji sanjaju bolje svjetove. O njima se onda priča nakon 100 godina. U vrijeme dok se glavnih junaka dnevnih novina zapravo više nitko i ne sjeća, ako bi ih se uopće netko želio ili imao zbog čega sjećati. To je vjerojatno ona razlika između značajnih, između beznačajnih. Godina Nikole Tesle se tek zahutava, ovo je kratki sat. Nikole Tesle je došao do kraja. Hvala Nikoli, Teslom imenjaku, hvala Tihomiru i hvala svima vama i laku noć.